Assalamu alaikum. Naona Cell Thérapie. Le 12/9 mois 2022. Welen salmina nokku kawon donc horeledi do. En toro Allah subhanahu wa ta'ala yo moƴƴin fiyakeji men ɗin ka cellal ka ɗaɓɓere gurdam ka dewle ka relation ji. Bonjour Mohamed Diallo Yusuf. Always nice to be here with you, brother, from the UK. Thank you plenty. Sidi Monene Marama. Ala ko jalbinta yeso bani adama, ala ko waɗata mirin labaɗo yeso bani adama hewtiti ko wiyete kon deƴere wonki. Non, wona maquillage, wona ɗin conci. Wawa ma jonnude ɗum e fillito kala ko wonden ɗaɓɓirde, kala ko wonden ɗaɓɓirde fiyo yeso men gon jalbu fiyen labe ala ko hewti ko wiyete kon deƴere wonki. Non, c'est-à-dire ɗum wurina se en kadu kon waɗi si bobo no laba, kon waɗi si boboti hum no laba, kon waɗi si cofum no laba. Kala ko woni bobo ma pay kon waɗi si ɓe laba. Na dow maquillage na conci ɗin kon waɗi si ɓe laba, na fi duuɓi maɓɓe ɗin ko ɓeri kon deeƴi. Ils sont authentiques ko ɓe gonga na ɓe fenani. Si bobo wulli ko wullintama kon noto a taway c'est vrai, si o jali a taway ko jalani kon no ton, si o weltiki a taway ko weltini ko bani adama natata e fik. Merci kram ko Alpha Molabe. ala ko wawata jalbinde yeso bani adama. So inni non jalbingol yeso wona jalbingol yeso ko model holli aduna ko société ko société on holli daabeji ɗin ko ɗum ɗo woni yeso jalbungo. Na ɗum de yawka nder Qur'an naatay ɓe aljanna ɓen no anditire geeje maɓɓe ɗe, naatay ɓe yiite ɓen no anditire geeje maɓɓe ɗe. sa wi ka aduna ga hiɗa haaɗe a hewtay tum ɓe ante ko haade yiite ko to yarata. sa wi ka aduna ga hiɗa welti a fotta Allah tawa mo welti ko. C'est très simple, c'est très simple. Wona maquillage, wona na sa yimɓe no dépensa million ji jawle e ɓe maquillage, c'est-à-dire ko labbintaɓe conci ɗum fof c'est des maquillage. C'est normal bana adama ko falaka ko ɗum o waɗata, mais nawna selli wima ka thérapie, ka dikkugol, ka spiritualité, ka suuɗi toon ala ko wawata brinde jalbinde ngari maki yaltinaki hewtiti votre état mental ko deeƴugol hakkille maɗe, deeƴugol ɓerde. Ɗum ɗo noon c'est un travail, parce que siɗa fenude wonki maki deeƴata. siko a neɗɗo fenowo a susta landede, a susta landetede. hayɗo o politicien lagine ma konko ɓe enta sage ɓuye maɓɓe aɓe susta landede, parce que c'est des menteurs. siɗa fenude ka golle ma mais te ko ayiye bana adama machallah naturellement himo laba, mais yaha fotta e makko tawa yeso makko ngon a sikkay ko niwre, a sikkay ko niwre woni e makko. Sortez dans les péchés. siɗa jeenude ngari maki ki bonay, parce que jeeno haɗa e ɓernde ma nden deeƴa. Non, jeeno mutinay ngari yeeso. kala ko wiyete tooñe andu ɗum ɗon haɗay deeƴere wonki. inni deeƴere wonki naawigol to non yomi deeƴi wonki an gurdam naafiki na ɗum de. C'est un travail, c'est le résultat d'un travail ko battane gollal wiyete tumanina deeƴere wonki.
sida holi ka golle ma hida holi ka relation jima hida holi ka wundral jima danki maki ngare no wele hida wela kadi danki maki parce que tu dors bien aden jotta ko homboni konkude bafa aden jotta ko kombol la nodde ka téléphone awa ko dum woni ngari yeso arana ngari yeso ko télé hollay ma ko star be hollay ma ko dum wete ngari écran c'est zéro ça. Merci Mamadou Moustapha Baldé, merci beaucoup. Pour voir si Qur'an dina kan noduma e kala ko di ina ma wonki. Jonnutu wonki makin habbe makkiyo wata jabu kafudude Yalla. Jonnutu tagu Allah ngu habbe hakke tagungu fi ya mutti. Kala bani adam mo jonnotuda hadde makko awlata fottugo le makko awlata bantugo yeso mangol foddo sa jonni wonki maki hakke makki jogitagol boggol Allah ngol pet e modi kono hulata batine mbide ngeri la ngerali lan fida ilan nona gasal taw ko dum bonni ngari maki sina dum ko Allah paado Allah tagi Allah ko tagi ko fu o tagu ha o gayni o labini kala ko yiida bane adama no golla o nyembay woni am sa yi portojo mo tappi auto wangal ha o gayni hitande be ma duubi jowi be o yaltina version keso o beyde woni ngari ki na do affaire motero ko ngari ki wona beydede sa yi cuudi no darne hitande be yaltina model ji ma be changa façon ko beydugol do ngari briki jele foko godum bappa ngari kin ko nder iwrata si tawi ko abane adam si tawi non ko matériel ngari kin ko bawo iwrata donc haray fam gol no c'est très important no tawa non ko wujjata ngari bana adam tawgol hida nawne e holare wallahi no metti sifade buy e meden hida nawni mais ko nawnaje suuliide tawde hay nawnudo on Allah dando o nanirde man kan haala o tayoto ko do wobbe mabbe wela nyawnuto parce que a nyawndota ko nawnare nde anda ida wonde on docteur jola ko be anda taw hida nawni wawa sifade nawnare mande irrito dande si yetta lekki may goddo changeata ko anda donc aray merci Mohamed Gaddafi merci yewten do ko bonnata ngari bani adama ko bonnata deejere wonki andi ko deejere wonki woni ngari ko deejere wonki woni ngari parce que ko deejere wonki addata mosugol ko deejere wonki addata jalugol ko deejere wonki addata welo si dido ala to ko neddo labawo ko labare mo kan ara mo way wa quelques religieux ma quelques politiciens ara mo way wa police jo nyalludo darade Carrefour c'est pas possible ndari yesa ongo ça fait peur. Merci Oumar Diallo aren yewten yoga e piiji wona e sombo bernde bana adama nder on kadde yude sinde de yale ngari ma ki yaltata sinde de yale modi ma accete ka suudo yaka yaas benguma accete ka suudo yaka yaas o ya non o hawrondira himbe fekbe tawbe wonbe feññinde dum don me tawa ko écran na gonko. Merci El Ajbari, Mariam Diallo, merci from Turkey, thank you plenty. So Amadou, tawa ko fek kala ko da wonda da boyte ka yaasi da jogi ida jogi ida duwa wadande dum don taw hoore ma fi ya podu yimbe wawbe non be ko dum be nata la loi d'attraction mana siko giggor wonda dabbude goddo jonne siko jawdi wonda dabbude goddo jonne siko sécurité holare wonda dabbude goddo jonne a jonnay taw hoore ma c'est ça la spiritualité sa jonni hoore ma din don piiji andi a woni hunde ne
si a woni hunde nden a pooɗa e nandol lamayre ɗum yiyata jooma jawdi no pooɗa jooma jawdi ɗum yiyata goɗɗo no jogoo jawdi fournisseur jo ara e makko so yi goɗɗo cippinante maakiti ko goɗɗum o yii taw ko tawata no yaadi e maakitiji makko ɗi so yi goɗɗo no yiɗe o taw hiɗa yiɗi hoore ma c'est-à-dire hiɗa yiɗi dankagol hoore ma hiɗa yiɗi waɗangol hoore ma keeri diman kaa ko tawata goɗɗo jaɓata jiiɓugol a jaɓata goɗɗo jiiɓe aduna ma o tu vas pas te sacrifier mais si tawi a sikki ko ya lettu wonki maaki ko ya ɗaw wonki maaki wa gurdal lampu gerto ko ya sa'o ko ya sumu fiyo o ya andu hiɗa yiɗi mo la ala jon noon sa hendake jungo makko ce qu'on appelle la déception la frustration parce que ko wonɗa poodde kon wona on catégorie goɗɗo non kanko mo yiɗi hoore makko hiɗa faala yo jonne seeɗa e ngol giggol mais a yejjiti si tawi an a ala giggol o yaha o ɗaɓɓita jogiiɗo giggol ko catégorie ko kula yadata bare dammi e dammi pucci ngayo c'est qu'on appelle la loi d'attraction oɗon simi yi miskino no sooɗo ɓaawo ndiyan e fee marɓe harayɗa yurma wona on catégorie goto hiɗa wawi ƴettude inspiration ji maɓɓe mais wiigola sooɗoto ndiyam ɓawam nan no yurmi ɓe bonna e gurdam maɗa ɓe doginte e naɓugol goro ha gurdam maɗa bona a nunna e fenade a nodda e rewɓe ha gurdam maɗa bona wona laawol goto jogi ɗo Jallow Yusuf say, don't sacrifice yourself to please someone else. Thank you plenty for the control. Donc, mine. Joni kon ɗum goɗɗo dowa famde. Ara nun ɗum wota yeebu ñalaɗe maɗe. Hiɗa mari ñalaɗe. Hiɗa mari balɗe. Anani mawɓe men ɓe noinna. O juuta balɗe. Balɗe makko ɗe lande. Balɗe. Goɗɗo no maaya à l'âge de 25 ans sans 75 ans o surrete hara ko furi woni haylade parce que il gaspille ses jours wota sunnu ñalaɗe maɗe jonte maɗe lebbi maɗe jamanu mawo e wiigol tako komi waɗi ɗo sino yoni e wondugol e yimɓe tawɓe kala ko waɗɗa yonata kala ko waɗuɗa kamɓe na ko yonata sa jonniɓe tamma ɓe na yonata sa jonniɓe jawdi yonata sa jonniɓe ɓandu ma ndu yonata mawɗi wata gaspi wata yeebu ñalaɗe maɗen e fee ɓe yimɓe ɗo wawɓe wanni ko ɗum woni maayugol à l'âge de 15 ans surre si tawi ko 100 ans mayiɗa ko ñande surre kono neeɓi ko maayuɗa partagez le live wota yeeɓu ɗe ñalaɗe ma ɗo ɗe jonte ma ɗo ɗi projet ji ma ɗo e fe yimɓe wawɓe wanni ko waɗuɗa wo yonatta ko adduɗa wo yonatta ko waɗuɗa waɗaaki ne buye men kadi no aɓɓiti timmay yonay ɓe weltoto ko ɗon noon woni maaygo ngo a andi neɗɗo wima min komi fisiri waɗi min komi parasite min komi toxique min komi poison o wiima ɗum o feññina an a wi non an hiɗamaji an ka yerneteɗa an kama dina foin sofaɓe yimɓe ka woni papa chalisa mama chalisa hiɗa wawi moƴƴintinde hiɗa wawi arrangede hiɗa ñeeñi ɓuuri nelaɗo hiɗa faami ɓuuri allah sofaɓe ko ɗum woni dogugol e ɓaawo koyɗi dogugol e ɓaawo coobeede yanganagol ayɓe ko ɗum woni wonugol toxique wonande hoore mum
wona gaño hoore ma fi on ɗum ta waɗa ɗum ɗo parce que tamma on balɗe maɗen c'est à dire renouvelatake c'est irremplaçable bappa si yehi si windama Merci Rahim Ba from Nick. C'est bon. Si nyala de maɗen c'est irremplaçable. Enen ko ɗum jettata yeebe. Le temps. Je ne suis pas assez. Mi wakkilo. Min kadi yami tawe ka bara, yami tawe ka barki barkali, yami tawe ka lampu gerto, Mon frère, ma soeur, a tawe adinoɓe ronku. Yaltu e asugol ngayka on ba ngayka. Yaltu e asugol ngayka on ba ngayka. Yaltu e ɗan gurdam. Hiɗa ñawda probléme hiɗa ñawi. Hiɗa ñawlo yoɓa ñamande go ñawlo ko sa yi tun ko ɓe garat. Wiyete taƴatoka yaltu e ɗum ara ƴetta ñalaɗe maɗe jonte maɗe lebbi maɗa gurdam maɗa jamanu mo Allah arsukuma sendoɗa ɗum ɗon e yimɓe tawɓe no foddi e muɗum ce qui le mérite ɓen no woodi ɓe landakima buyi seeɗa yoni ka maɓɓe ko wonuɗa kon hiɓe jaɓi ɗum ɓe haaji maɓɓe ala ya change ñiiƴe maɗen ya change gri maji ya change inde maɗen haaji maɓɓe ala ya wuuru Amérique ya wuuru kaka no il s'en fiche de ça yaw sendoɗeɗa e ɓen yimɓe tawɓe ko yimɓe wona kulle ɓen no woodi il le mérite yaw sendoɗoɗa e maɓɓe hiɗa sutiɓe hiɗa andi ɓe kono hiɗa waɗi ɓen ɗon seera hiɗa wersindi e maɓɓe ko aljanna ma on non yaw sendoɗaɗa e ɓen ɗon ce qui le mérite ɓen gowɓe appréciude ko fanɗi ko fanɗi ɓenna moodi ka ɗum ɗo tawinan ɗon alhamdulillah ko ammen faala ko ɗum no tawa e yettugol nemaji Allah ɗi no tawa e yettugol nemaji Allah ɗin nde sendodota e yettaɓe ɗin nemaji no tawa e yettugol nemaji Allah ɗin e nde sendodota e ɓen yimɓe fisir waɗiɓe yonata wana tere wana kama wana benwa wana hajju kam hiɗa faala tere anda no tere heɓorta sike ko a ñanne hiɗa faala benuwal ino pen jeɗen kadi wona yeyede ɗan sike ko a ñanneje est ce que ɗani ko ɗum waɗi simo yeyde trop ko impression jima est ce que ɗon ko ɗum waɗi si ɓiɗɗo ma on no wadde prostitution hiɗa faala hajju anda ɗum no seppo si a mara ino seppo ina fikde ko fi jawdi Allah wi ka qur'ana mastatani sabida ko kala tagada de tawa mburi da way seppude awata seppude ala mbudi kombo farduma hajju gore ma e waji wa ñanneji yawndara kasoji ɗin ko ɓiɓɓe mum ɓe wonto yawndara ɗi usine ji ko ɓiɓɓe ma wona wugede parce que ko a ñannegi a yejjiti on ordonnance mo wonma soodanda ɗin maaro ko wonma sooda jarnumo e ɗum ɗon weltanomo e ɗum ɗon sendode e ɗum ɗon taw woni ñannejo ko sabma haɗi o arta ko sabma haɗi o jomba ko sabma haɗi o wondama yimɓeɓe ko sabma waɗi simo wiirude ɗum wiyete ñanne ɓe yehi ɓe suuɗi on ɓe suuɗi ñanneɓe ɓen ɓe yehi ɓe tooñi nawnuɓe ɓen ɓe ala ɓen miskinɓe ɓen an
wondo ƴettude ɓiɗɗo ma o naɓama ko batiniɓe ɓe fi binirrasi an ko a ñannejo batinijen ko ñannejo on ɗiɗo kala heɗo ñamde an wondo ƴedde ɓiɗɗo ma o firanamo koyɗi sadakaji ɗi itte ko a ñannejo firanɗoma koyɗo ɗon ko ñannejo o fof wonmo ñamude ñanneta goɗɗo sappine ko woni fettude ka kammo ko kankono ko on waɗi arta ko on waɗi simon kamon hande no laaɓi on ɗo wonnoma wiwde ko kaari ñaami ka kaari fiɗi kaari kaari lampi kaari kaari kammani kaari windi e hoore beppal ɗum ala e doole bane adama yahu yaw wonda ɓen waɗuɓe ma leur premier choix suuɓiɓe ma ɓen waɗuɓe ma ɓen champion yaw wonda e ɓen a yaltoye ɗum ko nene goto ko leña ɗum fof ko ɗoygol ta lando ko on to yiwi jaɓɓiɗo ma wo jaɓɓomo hawkuɗo ma wo hawkumo hawkuɗo ma wo min nawnatel min ma hawkumo ta lando ko mbo hawkuma hawku neɗɗo hawkuɗo ma ko ɗum woni ronkugol hawkude ko hawka ko mayi yaw ko woni fonction de ko yawgol laaɓi ce qui ne fonctionne pas sont des cadavres tertoɓe ceux qui ne veulent pas changer oublie ces gens là ce sont des sorciers yaw naata ɗon Allah wi'i nelaɗo anday si tawi ko Allah wonɗa rewde ko alaɗo yaw projet ɓurɗo moƴƴude yaw projet jaɓɓotoɗo o yaw naata yon ta natude ɓe ɗano welde ɗa ala welde sortoye ɗum nokkure moƴƴande mana yaw wona ɗon da wiide fof no noggel gaari fof no togande ɗum ko beɓɓale fof dandi ko fof firi fof no faala arde e rab fof no ko ɗo fa ko fof sukkude menen ngaji amen noye ɗum sukkude woɓɓe haaji maɓɓe noye ɗum noon ne o parati yaw ɓattoɗa on wonɗoma jonnude dimankako ma wonɗoma valorisede on wonɗo accude suɓoɗa ko ɓendu waɗa sendodade ñalaɗe maɗe ha cadavre. Merci Thierno Diallo, merci Alassane Diallo. A cadavre ɗum ko fureji no heewi ndi leydi fureji dolle fureji no jinda tun no yaha a yiɗa ɗo 17 ñamaɓe 50 ñamaɓe kono ngawtiki wa joppa jokku tawi ko fi ñamgol adduma aduna sa gayni goɗɗum ngari ñamete et puis c'est terminé. Fama noon ila ñande jibinaɗa ila ñande arɗa ka hoore leydi ɗo ha ñande mayuɗa ko yiɗa feƴƴude ma wiyen hiɗa feƴƴinde alhaaliji e alhaaliji wona e alhaali goto to waɗa wonde bana adama ko ɓeydoto ko cadavre woni ɓeydotaka fure andu ila ñande jibinaɗa ha ñande mayuɗa ko e seteyagal wonɗa koye voyage o mboodi kala saare nde feƴƴuɗa aru humoɗa e mayre wona a ɗum konko wonaɗa wiyede fop wona a ɗum ko a bani adama konko ɓe won mayde barki barkali ko patrano ko beppale manankum ma ko ittir ɗum kooƴe woɓɓe coggu montor goɗɗo kore guer wuura e to wuura pete wuurugol ko ɓeydakol ko voyage gol ila ñande jibinaɗa ha ñande mayɗa hiɗa serta tun e piiji hiɗa serta tun e yimɓe hiɗa serta tun e alhaali hiɗa jaɓu sertugol e mum tawi wumoɗa e goɗɗo ko menen ni ko foin an e goɗɗo ko goto an e goto wona o goto ɗum fof ko ɗayni an e goto wona on gore an e goto wona on gore yejjitu kan haala horɗo warta hara hewti ka immoɗa daroɗa jentoɗa wonkimmaki jentoɗa malaikajo wonɗo e ma
yalta e dogogol ɓaawo succès fooli ɗaɓɓitana hoore ma ko honɗum woni fooli mama ko ɗum succès ma firana hoore ma wona min nawna silli miɗa firani hoore an succès koko ɓuttinantanan ɓernde hande en coy no tawa e muɗum sans crédit ami ñawtaka mi torotaka mi ñawlotaka mi torotaka no tawa e succès anga mi gollanta woturu non mi ɗaɓɓata bos non mi falaka fes voilà no tawa e succès anga woni koy ka jiifa nga bimna o junga mema si joggu bride no ga voilà c'est fini si tay joggu bride no ka jiifa nga au 24 heures c'est suffisant l'instant présent goɗɗo jiiɓata gurdal ngal ganda kadi ko watta ko waɗi ko feƴƴi kon feƴƴi ça c'est terminé yejjutu may joni noon ɓaya salike firangol hoore ma kon ɗum woni succès ma ndaari joni a woni lampuguere to hiɗa maaya fiyo woɓɓe wuuro hiɗa ɗo ano wuurde ɓe wuura mais an ko ya maayu kamɓe ɓe wuura ko waɗi wo yonata an ko fi facture wuranta accu mo kala yoɓa ko sunni won ton tawɓe ɓen taganaka tawɓe ɓe wawata machallah o tino way wallitade ɓen mais kon ɗum walliti wawɗo kon ɗum jommanta goɗɗo kon ɗum dennanta yimɓe landimo joddi suudu fuɗɗo landagol mo taw joddi suudu c'est comme ça que ça commence joni a waɗi ɗon duuɓi tati duuɓi nayyi d' accord ɗum ɗon mi hokkima mais ila ɗo nawri yeeso emi fala luwinde nokkuru nde giɗa wawi luwde ayay joni yo ɗaɓɓi ko goɗɗo c'est à dire ko ono won wadde yimɓe ɓen parasite créa démon ji inde mi anda honɗum daro noon e wullitagol komi waɗi fof fuuso a waɗani ɓay goɗɗo landaki ɗum hombo landima neɗɗo taganaɗo wawɗo kon ɗum fawtantoɗamo d' accord kenen o tigi no wallito o tigi e piiji ko mais ko ɗum fawtantoɗamo e piiji ɗo wawi e si o wañali ko onno wurirta ñande o posonu ma ɗon ko an ɗaɓɓi o posonte o posona ɓiɓɓe maɓe o posona rewɓe maɓe juste à cause d'une maison mayinto so falta kono non woni hewtinde ɗo ko ɗum woni arde ha tawata en jaɓata wuurde fiyo ɓerɗe men ɗen ɓuuɓu so ɓerde ma nden ɓuuɓa ala labetaka fes non jamais si neɗɗo naati e ko wiyete ko yela ko tampa yalte e yela tout est travail yelagol miɗa jooɗi miɗa yeli ñande goo yo goɗɗo ar ɓuttinalam ɓernde nden yo miracle waɗe goɗɗo ar wallalam mi heɓa golle goɗɗo ar wallalam naɓalam e goɗɗo ar wallalam mi jomba goɗɗo ar waɗa adnawo nani si weeti bimbi colli ɗi fof yalta heɓana kala colum ko wiiɗa ko yahaɗo andu ko ala gabitanji majum naw kono ɗi fof si weeti bimbi ɗi yalta an kadi yalti ala moƴƴude ala heɓade no woodi ka woni heɓade ko ɗum waɗi no woodi ka woni heɓade na ɗo yalta woɗi ɓe yalta ɓe haalani no moƴƴude ma no heɓade mais ɓe yalto haɗi yalta leydi ndi ne satti hatta satta no ina jogii lampuguere toro nokkugo goto kala men no mari ko Allah hokki ɗum ko hokkade oya sa ƴetti ko ma ko a suuɗi ayni nanantake ma yiyantake ma a suuɗi talam ma ko an andi. Merci Madame Fafaya, vous êtes toujours avec nous, ça fait longtemps. Bouba Mamou Diallo, merci Diallo Youssouf. Joni non aren ƴetten yaltirɗe ɗiɗi ma tati quelque solution fiyo o tigi deeƴutu bandira musidɗo a wawata deeƴutude si tawi a andani ko honɗum woni haɗude deeƴita no tawa piiji nawninɗi yimɓe buy kamen ɗo nawninɗi yimɓe buy si yimɓe ɓe yawali famude fi majji
amma be perda hakkille mabbe den ma be perda jawle mabbe den ma be doga piiji danno kamen do dim piiji don andara di moƴƴa a taskoto di moƴƴa no tawa majji ko wiete politique wata sikko ko wonda haadude ko mere wana politique ko woni ma haadinde ono wonda yirde politique non woni ma haadinde o nawnaare no tawa meden ko wiete religieux tuma kala mi haali fi religieux andite fi fedde le religieux est toujours dans un clan tuma kala mi haali religieux andite na diina tum andite neddo wuurdo ka der diina ba c'est très dangereux tuma kala mi haali fi politique ce sont des clans mi haali fi politique ko yimbe wuurube ka der politique donc do tu es en danger parce que anga sikkay be do ko fi ma wodani aduna be ala don fima no kasa no ibe don fi yore mabbe fi programme di mabbe ma no kasa ibe don fi programme lady ma programme dina mabbe kan ta je suis d'accord mais an e min no mi wondiri alla tagdo lango wona fi ma ambe wona ni don wona fi nawna shiri mais no metti non si fa wona kadi fi leñol mango fiw dum kadi ko nawnare burde hulbinade joni non ko honno wawirta yaltirde e koko woni haadinde woni hadde buttina joni piiji danno ton ono misal do joni si goddo nawni yehi kala taniji be dabbiti nawnare makko den be yaali kono mo nawni to tuma kala bo ari mo nawni be vérifier be wada diagnostic ordonnance wada 0 be vérifier be na vrai technicien de labo on da iyan dam bawle den chauffeur modi bilan o wada ordonnance mais toujours le mec est là la femme est là ko du wadi thérapie c'est très important be ndara non hande kadi ngandi makko ni gonu o woni miijal parce que poson jino dudi non wobbe docteur be go inna bon ka jikkuji makko be inna bon yaw wada balde sappo terto da sukkar e landa balde sappo arta kati e mi accita sukkar ko politique kon non landa ko dina kan balde sappo arta o tigi ka acciti dum wobbe arta tande kat parce que ndikki tawa ndikki ko ordonnance ko wonda sodde jawra jot sa acciti sukkare landa balde sappo anda siko an nawni est ce ko nawni de horema donc ka politique ka dina yahi wada balde sappo wona koy radio hoy fuufa fuwe wonda jentare ko wonda sikkude kala haallo to ngenna wala ima wonani da wonamma o wonane kala haaludo haala hum yaade ko nge bebbale maade monamma no kirdi din haalaji ko senditaade heka an wona an wata wona an darano odo an dum ko sendi kambe kadi ko dombe wuri way emba do ngol no yurmi kamendo wadu balde sappo a yettali poson kama ka koy radio façon radio ti laisse ça dans 10 jours réseaux sociaux accita dum e der 10 jours pet mi jonnuma kala ka nanata affaire politique ma affaire dina e der 10 jours terto fest hay burana terto festaw parce que hida nawni e der 10 jours walli kala information e waydo extérieur fi ya yintito dans ta propre nature qui est l'humain neddo donc e der on 10 jours donc wona neutre si 10 jours o lanni yetta 5 jours fi ya démissionnu wona neutre kala hunde kala fedde kala parti wona ya démissionnu physiquement mais démissionne spirituellement c'est-à-dire spirituellement yitto da wonki makin inna mi ala e parti mi ala e fedde mi ala e clan mi ala e leñol mi ala musiddo mi ala fous je parle dans la spiritualité rebobinage wonda wat sa wadi dum non ha gayni 5 jours de neutralité si neutralité on gasi joni andi tu es neutre yilti to da non e koy radio ina iya tu peux plus supporter non ça yilti to ke suka
sukkar a memay to non non a yiltoɗa e landa taw non 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 anday hande kadi quelle dose il faut utiliser qui il faut écouter comme do ara jantan min ɗo hande mi wondiri Allah tagdolo si politicien je no haalde horande Moussa Ila si religieux je no haalude ça me donne mal à la tête ça me fait mal hypocrisie on fait du tout dès que tu as l'éveil no wot pija si porta darbe arna kerbe no jabortoɗaɓe no il sent siko a dammol siko a fin parce que neɗɗo jentotoɗo tarika ko dammol goɗɗo ara darano arnakunma ya jento ɗin tarika na yurmi meɗen waɗi accident meɗen waɗi fanfan meɗen bake meɗen mari produit meɗen mari ko woni jentade ɗum fof ka ko parce que tu n'es pas neutre si ko a neutre ay je prends pas ça waɗi hen siɗa waɗi accident ko waɗi maya siɗa mari produit haɗi ƴakka tout quand tu es pour c'est connerie meɗen nanana meɗen adday ɗaɓe jinna adday meɗen na hawdarana ko gawajo jentoto tarika gawajo on jentoto beppal scénario ji donc ça arrive dans tes 5 jours de neutralité ala e clan ala e fedde ala e leñol ala hay nationalité là tu te c'est-à-dire a taƴu ɓoggi ɗin a gayni taƴuɗe ɓoggi ɗin maintenant tu vis dans la neutralité arta non dans le monde physique jentoɗa ɗi radio ji anday combien de fois ces journalistes sont malhonnêtes woɓɓe maɓɓe anday combien de fois ces politiciens sont des sorciers ko ɓuri hewde maɓɓe anday combien de fois ces religieux sont des cannibales ɓurɓe maɓɓe hiɗa sukkude ɓe wata wiide on darno labtani ɗa sukkude ɓe wata wiide on darno lawol ɗa sukkude ɓe wata wiide on yo aso koloñi par ce que ɓe ala nafoore mum ko yon ɗum ɓe no noddude ko e honɗum religieux joni ma noddude kawe projet ji makko ɗi sa darni juuli ko projet makko ko an wonta toon kako kam association ko projet ji maɓɓe ɓe nodda tan ɓe on ɓe noddude on e leydi ko honɗum ɓe no nodde yo sukli ɓe wata on noddude e darnugol labtani e janngugol formation ji watta ɓe noddawe mum par ce que ɗon ɓuuri sikola dam e tusma kono si ɓe nodde on e feddeji eɗen sukkude ɓe wata on noddude Allah subhanahu wa taala ɓe wata on noddude laawol nelaɗo kono waɗi si ɓe noddude on e yimɓe ɓe wona nelaɗo kono si ɓe noddude on e leyɗele umagol e leyɗele c'est parce que ko ɗon ɓe wawa ma contrôle ɓe contrôle ta kon ka jiifam ka raɓɓiningo yewtere ko Allah pet woni fiima ko Allah pet woni fiima no metti nanude ɓay en wiyano kaka nawnare wonɗa yiide piiji ɗi kaka nawnare wonɗa yiide politique ɗo way wonɗo ñamde landan e sukka mo sukkude o dankoto woni hoore makko mais que a yejjiti kulle ɗen ka burure ko sukkara on ɗum nde woni ñamde jawre ko sukkara on woni ñamde ngayuri ko landa honno woni jakkude siɗo yakkude ti ayi docteur majji e goɗɗo wawata wonde wawa cheka goɗɗo wawata me janni men ka ekka goɗɗo wawata nde wawa landa fay o mo jangi fay ko woni o ko faaɓeɓe andi ko ɓayɗon jangi covid-19 ari choléra ari ebola andi ko hiɗon jangi ono jangi coɓude ko fiyame ɓe wonaniɗa ko fiyame ɓe woni pirande fiima hey kam hiɗa nawni c'est tout tu es malade yaw waɗa o thérapie ɗo on tuma noon na min suɓantoma koye parti hombo wonata koye clan hombo wonata koye fedde hombo wonata
o radio mbo jennotoɗa mais si a waɗi o neutralité de spiritualité après non ruttoɗa si a ruttike a anday ko honɗum ƴettata ko honɗum accata andi ara a woni bani adama a woni bani adama hisuɗo bani adama ko on jangata gandal ƴetta ko wondi e nafa ko accita ko wonda e nafa ko on wondata e bani adama o ƴetta e makko ko wondi e nafa ko o accidama ko wonda e nafa ko si neɗɗo wona bani adama o perdi neɗɗankakuyagal makko ngal ko ley woni cippade ko piiji ɗiɗi ko ley woni cippade ley asfala safilina ko ley kulle ɗen no ɓurma darde sa yehi ley kulle ɗen hande kadi si goɗɗo yewti wona ko nafata kon famata ko ala e nafa kon a jurotomo mais umon fa c'est à dire ko wondi e nafa kon hay gañoma on ida heɓira mo plangue hara ko gañoma si tawi ko a bani adama hara ko gañoma ida heɓira mo plangue andi no wodi ko ɓuy famana no tawa e muɗum adama alayhi salatu wassalam e sonnajo makko Allah wi wota ɓe ƴeewa ƴeeway tun go yalta aljanna ta ƴeew wota miire aka aljanna ƴeewetaka ko woni ley koyɗe makko ko ɗum ƴettata ko woni e dispo so a ƴeeway tun yalta a ƴeew ko ƴeewugol ukkuma e probléme ɓay ɓe ƴeewi ɓe yaltiga aljanna Allah inni ɓe awa hiɗo yawde mi imminoyay e moɗon nelaaɓe ma nela kala jokkuɗo ɗum ɗon o mapotako o holata o anata o sunotako bon sa yehi ka religieux ko annabaɓe ɓen Allah woni addude ha e yimɓe ɓen ça c'est le religieux sa naati dans la spiritualité ka suudi ton no hecci ɗum ɗon kala arɗo e ma ko nelaɗo si a faami nelal ngal a tampata hande kadi on gorko janfiiɗoma waɗɗoma love bombing o holluma giggol jaka ko fena ko annabajo ma on no annabajo kala waɗo sifa ɗum kono noon ko sa jaɓi nelal ngal joni noon a yalti e ngal ɗon dewgal ko ya wonu taw waɗa droy ma on fiinoɗa janngamo kanko moƴƴa darsuji ɗo windi ɗin fof jangiraɗi gotum ha faama si yahana dewgal goo haray nelal ngal hewti e ma sifa on ɗon tampintama hande kadi c'est ça la spiritualité on neɗɗo wujjuɗoma on neɗɗo janfiɗoma on neɗɗo toñuɗoma on neɗɗo pino ɓe fof ko annabaɓe kono Allah wi si a faami nelal ngal si a faami leçon on sifa ɗum rewtata e hoorema ɓenne ko nelaɗo on arata yettina lanni ɓe suuɗe ɗum ɗa feƴƴo mais ici on parle de la spiritualité Allah inni Adam oui no yurmi mi winota ƴeewu mi wino wota ƴeewu a ƴeewi ko yiiɗa ton kon ay hande kadi ga goɗɗo hima oɗa hersi eɗa taƴa kaake tumpaka e ma komi winota ƴeew dandar kon ɗum gollata joni noon ɓay mi hinnino waɗi ɗum ɗo mi frappay iblisa waɗi mi frappimo annami an mi accata quand même mi yaafike ma par ce que mi tawi an a tewaka mi tawi ko a gawajo ko gawa yagal ma ngal par ce que mi halanino mago ɓay noon ko a gawajo ko jiɓuɗa ko nga yaray joni mi yarnete ko jiwuɗa enen nagin kanene gata kamashiɗa kabaɗa kana asukde koye dina wonɗamo Allah ni ɓay a jiiɓi tu vas payer yaltinderga kono noon ɓay mi tawi a tawaki je vais t'envoyer des messages si a faami leçon jiɗi a tampata hande ka gasi ɓen ɗon message ɓe fof ko hombo jokkata ha yurtitoɗa ka aljanna ko nelaɓe ɓen immorde Allah subhanahu wa taala annabaɓe ɓen nelaɓe ɓe kala jamanu joni noon nelaɓe tawɓen a jokkataɓe ko ya fiino ko ya eto wawa darsuji ɗin de wawu darsuji ɗin de on kam ko batinijo jattudoma million ji wawu ɗin darsuji de
e wona ko ɗum waɗi si yiitu ɗon ko ba yira nawni ko ɗum waɗi si ɗan nawni ko noon ne yirata kaari ñaami kaari deri kaari lamɓe ko ɗum waɗi si yiitu ɗon ko ɓay ka goɗɗo e ma ay mi hoyɗi mbotti ay mi hoyɗi na wi koyɗi ma ɗin ko annabaako ko ɗum waɗi so yende daarno frappirma noon daarno nangirma noon daarno ƴawnirma noon e bifneje daarno naadirma e filoji daarno tournirma noon e fiino si en message fiino kori janngu darsuji ɗin fof wona diplômé si a yalti ɗon sifa makko go kadi no arde a yiye on no tuyinna subhanallahi ko kamɓe nen on ɓortoɗoma filme fiino on mo naɓanda photoji awata ko wirtuma fiino o drogue mo puuɗuɗa ha tawi a wata bugade a wata ñamde ɓawmo fiino on politique hiɗa dari e ley nangue hiɗa vota hiɗa doga hiɗa goɗɗo ha jaka e ɗum kori fiino ɓe ha jaka e ɗum ɓe ha jaka e ma ɓe ha jaka e weyti niɓɓi a ƴanda hiɗa wuuri fiino on mo sikkunoɗa ko fiima darani hande a yi a tawi wona fiima o darani ko fi haajuji makko ma ko fi leydi ndi fof o darani kori fiino haaju goɗɗo ala e ma haaju woturu ala e ma mi fanki kanene gata kale leñol hey kan leñol ko nafata leñol ngol tigiri si haalama jaɓetake e fillitano ma ɗo hande ko tawata nafa e leñol ngol tigiri si haalama jaɓetake ko nafata diina kan tigiri si haalama memetake ɓe memata ko nafata ɓe kon kamɓe voilà parce que ko nafata leñol ngol nafete an e min ɓe memata parce que hiɓe kontuma an ko amaki e no woodi yimɓe si ɓe nani hiɗa haala pular ɓe sikkay ka dingira maɓɓe wonɗa no woodi yimɓe si ɓe yiiɗa yaltitande diina ma nde ɗo fedde ɓe sikkay kaka dingira maɓɓe wonɗa woy ɓe sikkay ko a mbeewa wonba ka nder dingira maɓɓe ko hay no ɓe noddira e ma noon ma no ɓe landon c'est à dire bani adama wata noddirde noon bani adama hisuɗo e hakkil nanata goɗɗo no yewta ma no golla goɗɗum neɗɗo wano ma noddama wasina ko dammol wongol ka nder hoggoma wonɗa noddude ɗum moi j'insulte les gens de foi je craque sur des gens de foi parce que kala sikkuɗo min nawna selli komi copie mi ukkay ngema moi je suis pas là pour toi donc haray excusez-moi pour le terme ɗo wonde en hattude hannde miɗen salmina kala wonɓe sutende page nawna selli siɗa faala labeede ɓernde ma nde jaɓude ɓuuɓa si a maayi e muɗum mi wondiri allah tagɗolal o si a maayi ɓerkum ma ɗum no deeyi ko aljanna wonɗa hewde ça je te le promets sa fotti allah yiɗa welta a fotta makko to welta noon a wata noon weltade sa jaɓali hoorema a jaɓali koddorieji allah ɗi a jaɓali aduna on na ko miijiɗa merci Mokhtar Diallo Youssouf merci à tout le monde meɗen weltani meɗen salmina kala sponsor de base amen on partout dans le monde salamu aleykum wa rahmatullah